Hakamit jong ka khatway terik ulber, hakapor kumba khatway steng. Kirunar kilawan ban thombor ke yingsa jong ka kong Teresa Dakar. Kabadeiru ko para try jong UMLA ka Motion Road. Kabadan na po kasnong Senduliwan, West Castle District. Katkum kitilong kubor balayo ulum. Loong ru ba kite kirunar kilawan ban kawang de kimau. Haring kat kibilor bala suba thumupen betay. Ya ka yingsa jong ka para jong UMLA. Henry Donbok bah ka tege jingja. Kamshim don kano kano ka jing mensaw jong kibriu. Kibadan na po ka tege ying. Kentup yaki kelung. Shushu loong ruba Mario yos ngawi gajing syak kawang kayeng, ki trayeng, kilaya mi ban pet syabar. Nre kirunar kila pet kerat no na ketika jaka, ban la shulap yo ipat ya kawe ke kali, kabaki pendan kam, bagade ke Grand Vitera, kabadon yo registration number ML10D North R Sansau. Bat kam hadin, layo jing tip ba ketika kali, kadai ke jong wei bala tip kerteng kum uskem borlen hujan. Hakabai dei ketika jing jia, nakaliang jung itrayeng, kata ke kong Teresa Dakar, bat uba alberal thongni, kila ujor ke FIR po Riangdo Police Station. Bat kat kum kita long kubor bala yo lum, loong ru ban nakaliang jung pulit, kila yo ban kemno yo wei uba suba don keti ketika kam, ya kabala tip kerteng kum ufas bon shine paliar, nakasnong Senduliwan, bat ke jing toket alor ketika jing jia kadang ya chakmat.